Manggih tungtung susah saya sudah nyurang wang aman kalayang bekilil apa dek bos batu menilila orang kudu yakin pasti komen dikit anak murahan Gusti nyanangnya murahan Gusti orang nyaman dayang asal daek gawean asal daek gawean waktu di kamu maksudnya waktu di kamu maksudnya gawisin jadi panglipur anak kado anu bingung kumaha cenama ngoyong gandrung kapirang singa jadi hari ring dangdi singa jadi hari ring susah landung rasa nuker susah jalinda sorak papangan yakin sorak di suci neng ina pamangku aja mungguin aku ningir narima pasti yang nari pasti yang sifat manusia ilar abah pele saya pobeng abah pele kekengin musibah sasa dihibur mama pele saya pobeng dihibur ke bojang priangan sok kengin musibah sasa neng maya si ekek paeh teh hirup hirup
nu mantak kurang singeli sing areling gerada maneh teh rumingkang di bumi alam Dharma wawayangan wae ragata ya pangawasa ragata ya pangawasa direka tunggu bupati ate kami mas Garajati Ngasari nu aya di Jawa Timur di Jawa Timur oh si eta jalma sok nguji diri bundaletus hirupna tarata kabur Bapak Hajat Sarka Payun ari jalma mah eta naonan sok nguji diri mencuri aja baik tarata kabur Bapak Haji tarata kabur wah beres gajihan tukang ketak Ibu Hajat ahal Lekeun bahari Lekeun bahari jengareuy Bikin ada Angkari iya luar biasa Bapak Hajat, Ibu Hajat Aturan kanggo kapayu sayang deui Bapak Hajat babeureun deui ahli waris sadaya yo ahli waris kaparayu Bang Owera dawana turi panganten pamagat keringnya Bapak Hajat garasi ramah dua pele Ibu Hajat juragan epak Saiful Hajat Sipati Mamah pele Ibu Hajat garasi ramah Abah pele Ibu Hajat Bapak Hajat Abah pele si era Mamah pele kapayuna diserangan Ibu Hajat atuh kudu ari pulang ari kajongkonan urut pulang menuju kajongkonan Bapak Hajat Ibu Hajat lamun jalma lamun pikir nu saestu Bapak Hajat Ibu Hajat inggih lamun dicak salah Amerika nyuguh sama Hajat anu sayang Bapak Hajat aturan apa deh Bapak Hajat disayang-sayang ari sayang deui ari bager deui aturan kapayun Ibu Hajat anu mama Bapak Hajat Ibu Hajat deui Bapak segera cat minggang batu laun-laun jadi longgong Bapak Hajat apa deh bos batu pamangku Hajat Bapak Hajat laun-laun kenyal mah apa deh baca di longgong Bapak Ade Om Henry genyol-genyol pamangku Hajat Om Codet orang si Abah Bude Om Codet ketembar satu hari perjuangan ulah kagok Om Codet anu bagus ulah kagok Abah Hendrik genyol saya Randina Selasi pengantin istri pengantin banyak Tuhan kekumah
bos batu pangeran apa deh mulai selesai ari ngatur panu kuping ilmu apa deh bos batu anu saya ibu aja TKB Barreto Isera juga Kajiin TKB Barreto naon teu suka pulang amayar apa aja anu bager pulang amayar simpang aturan amayar Amayor simpang ari sayang deui amari genyol-genyol batur deui apa aya gerakan ayo bos laut Amayor simpang pemangku aja bayar lagu apa ayo bos laut Amayor mana sayang Amayor sayang deui Amayor ngaturan Amayor disarangan kepacaran bayar lagu Amayor omeri genyol-genyol pemangku aja sayang deui Amayor deui bayar lagu Amayor anu bageut aturan Amayor sayang deui disarengan apa deh bos batu anu mana Amayor simpang sayang batu lain-lain daun lawi lonca berebut Amayor lonca Amayor simpang di tahun ari oyong tangkong ari kok barang suratanya bapak hajat deui ayo urang goblok Amayor simpang omeri genyol-genyol disayang ari oyong tangkong ari kok lompat ka kolong omeri genyol-genyol deui ayo urang gotong royong ulangan saukur royong anu mana Mayor bayar laguna aturan sayang anu mana abah pele saya bobet sayang abah pele saya bobet sayang aturan kapayunan nengina pamangku aja anu
Amayor anu mana Amayor pamangku aja aturan bayar lagun Amayor deui Ibu Haja